Hadin bang menteri ke jelau jam sama olah penbanaban penduduk no yang ke gaming act nak kalian kini ngalam juga kasih jingthoh Church Leaders Forum. Revd Dr. Kharkngor lo pedang sabai kan dia ke jingpynbna tambah uang don kampat dari jingthoh man pynskhem ia kan dia ke jingpynbna. Ya kedua lapan pah kerjakan buat usangat uperta. Hadin bangila yo itu ko khabar mentan nak kalian jang ke KJCLF mo. Ni penpau ya jing snokmen namar baka sarkar ka penpau baka snap bat shashkor ya jing pen snow ya jing snow kya jang ki pai ba pat ngin khmilenti baka ne kan long ka waskem daga jing tho ka bolong ain bat om tang daga ktien gan tingi ai khublai ya minister o shemagane ka rai tamba ha to jing kran ko jong ong it will be my earnest endeavor to see that this act will be repealed. Okay. Long kandami the jing tho ka was cam ko jing tho ka long ain ke in khaps no tikna kan. Ringi I khoblai yo ne minister ubla mi yak ne ka jing kut jing mot ka jong o ka jing kren ka ba shai kom to. Ha. Tingi ni snotmat ya ka ne kan. Tengah nak lagi fipat suka bahagian dan data kedan kerjaan notification ini mereka bahan in written fiol ni. Hoi kan pynskhem gom ta em data ngamtip hagun kurkom kai ki le data da kurkom jong ka rai jong ka cabinet resolution la ni data notification gom fi ong la ni da kawai pa ka act ka ban repeal no ka ban revoke ka ban scrap no itene gom menta hagun kurkom kan scam kan. Saya kena berak dekat. Kalau kelah mentah, keren mentah kan kelah nak lah saya kau kamdek. Nomor bagadai ka, ai bagi pasal assembly ngan saya kena berpilih lekat benar kan pas assembly. Kembalang ikut. Saya kat bagadai kat bagasyak kalenti kumta. Di kan scam kata hadian kata kan. Kita di jingpyn snow.